Hello, iwa ming na yui kan chirik hoye. Kala iwa YouTube channel li nitum na rang mi irayang mi dak le juwang nitum nik juman ning siye. Itum na shashon gai akale jiwa na na successful sangay ka. No mi rinli mga wangay ka lyric palu kujihi shashon ne. Ka itum we community li itu me alung li mi kai ku wang lyric palo ku ji thiyo lo je na ngai chai lyric sing khui ke real da bi ba hai mi chung le minute pha wi ti li sing ut ka sa chung le ji tau gi da athum bing wi wang lyric palo ji da kan successful sara ku ji ka pha jan bao mning le ka si jan bao a khang sai ka le chin na chmui quick talkly excuse that the tweak hang away. For example, sa tataka iwa lyric mo bangay tula successi iwi bang maning tula kiti the tweak hang away. Achi na secret kati oga mingay da kalay ne lyric hi katada para kala lyric mo pa khangay ping wi bang la shuruk tang sa pai la kala mo bangay sa la katada lyric chuena Dakar kan kena kushok pada kita ada nawi wang benefit layer kecuali meram lay hangai lay. For example, sada lyric hi yang lo saya si, amu ay na tang da kikala magzang ni. Lagi na nali jona lyric hi pa ka nawi question bibinwi question kala. No mangawa may fly kala success masafay no we answer quick hilizang sara jilala magbaming masara. And I have a good news for every one of us achi simik shohiba lyric hi kita da parakla ja khawa na lyric hi katong ka mutar harmony matalangin na luisit lo na pakup shop le khawa ji nawi kama haing sara kala ji nawi sok mi akhane kana na hi mapa kublala ka tong hi mapa kublala kim tham ne there's a secret kata da pa laga kata da benefit maximum benefit da ku shop buyer ka ji hi aponga khale ji bag da laga na lyric pamaman laga you just need to take only 3 important things from any book. Nana bawa ja tam strandly. Nana apply sa kapai. Nana shichin kapai. Kalanali tarkar kasa apong katumang first 3 points. Ji shukui laga. Ji nana sashab ni chiva. Nali mangawa kida le dakle. Ilikba na makamera. Kibangla jugla itum lyric kapahi show off wi wang kapam ning ne I lyric kya kapai de ajikum or ajik changhi lyric mati baye phanga baye everything is meaningless if you're not putting it into action ka lyric kapawi main idea or main reason of reading a book jiwa khilgla jlaga lyric hi kapai na ina mainly ki apply sapaya kala in the satla le da kle li ki targar sat le kala I we going dog le ki khang che khara la ka I matha khamai mi ahang sat le chin the main reason ne ki tau kita I am telling you once again na lyric ka tong ka pa go matar gam ne as long as you're able to get 3 important things that can be in the first page or it can be in the second page, or it can be in the third page. China shape. Jo, ara lyric kapawi secret chila nali hangay re excuse malay lumine. Itum lyric mapa akava itum ikuing toki kita re samura kita da mathamay da zatbaw re lyric kita da parakla kita ada benefit sama bayar lah, jadi as a ini ngeseng, okay deh. Dan his chin na cover
na wibang apong kachung kali mayang kasang ray kasang nasara. Na yu YouTube de subscribe mo sa rang dalaya ka. Azing jili klik sa laga subscribe sa bilo. Hita de ni sampang jise YouTube kili. Inshit lager.